nitwaile mabinda onthe kwethe watu ya tano kwethe wanauzei o muthuku mangai katikati wenu nenu muitana ni kwethe mwena thuku mimangai pamwe nenu. Asifiwe Yesu Kristo. Atewe Yehova. Therefore otondo mwethetwe mwisi tuthi tutena mumanitho kume guku ni tha mabinda yutu mabinda wakele kilungu nichu cha 10 na ile kilungu chu kina mesoa 16 kwa yonthe ningu mesoma nundu no mesoa mesio nielo twika nesa twithi yonthe mabinda wakele andiko mangai measeta kuma muswa wambe mabinda wakele kuma chapter 12 na kwethi wa ila usumbe wa Rehoboam wa lulumelwe na ethi wana vina atia mia ya Yehova na Israeli onthe vamwe nake. Na kwethi wa mwaka wa 5 wa kusumbika kwa Rehoboam Sisaki musumbe wa Misili ambata okite na Jerusalem ni kwethi wa nima muvitanisye Yehova ena makasi ya makau maana 12 nando ala matula ambala singili miongo thandatu nando ala mokie nake kuma Misili matia atalika alubi na asuki na Ethiopia na akwata ndoa mbiye ila siya Yuta na oka Yerusaleme na ende mwadhani Semaia amwende ya Rehoboamu na nene membe usumbi ni ma Yuta alamo mbadite Yerusaleme nundu wa Sisaki na amea oni wo Yehova onukwasya ni mundiite kuondo wa unakwa nini mutiite kwokone kwa Sisaki nivo indi anene mambe usumbi ni Maisraeli na musumbe menivisye na masya Yehova ni mulungalu ondo ni wonde ukwika na yila Yehova wonie kanani menivya ndeto ya Yehova la muke ya Semaia ichasya ni menivitie ndi mananga indi nga manenga kubono kokanini na uthili kuwakwa nduyono ewa yulo wa Yerusalemu na koko kwa Sisaki indi makethi wa thukumi make nikanama mane uthukumi wakwa na uthukumi wa musumbe manthi na indi Sisaki musumbe wa Misili ambata okite na Yerusalemu na atwa mothi maiye manyumba ya Yehova na mothi maiye manyumba ya musumbe atwa onthe ona atwa ngao sia dhahabu ila Solomoni waseovithitie na musumbe Rehoboamu aseovithia ngao sia uthuku vandu va isu na asia mokoni mama kavuteni na nguthu ya asuvi alama asuvi ya muomoni wa nyumba ya musumbe na kwethi wa oyela musumbe walika nyumbani ya Yehova asuvi moka na makikwa na makitunga kasumbani ka asuvi na yela wenyivisye uthilikuwa Yehova wethio wakuma kwake nikana ndakana ngwevyo ona undu ungi nikuonekie maundu maseo Yuta. Endi verse 13 na endi musumbe Rehoboamu kiyavina Yerusaleme na asumbika nundu Rehoboamu aiwa miaka 40 na umwe ila wambilile kusumbika na asumbika miaka 17 Yerusaleme ndua ila Yehova wanuvite kumambaini sionthe ya Israeli eke sitwa yakevo na sitwa za inya wake eta wanaama muamimoni na eka ola wai uthuku ni kwithiwa nda elekelia ngoo yake amomanthe Yehova na indi mekoma Rehoboam mambe na mamuminukilio ti maandikoni ma mwathani Semaia na mamwoni ito kwianana na mosianio na kwae makau kati wa Rehoboam na Jeroboam mabinda onthe na Rehoboam
akomana aithe make na athikwa ndoani ya Davidi na Abia mwana wake asumbika vandu vake. Yehova ni athime ndeto syake. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Nina utanu nundu umuthi Yehova ena undu wa tutavia ithie andu ma AIC mukalala kwizila engelekanyo ya andu ala maimbe waito hata iwe Yehova na undu ula Yehova we kugenda kutavia umuthi nimo kwamba sisi ya mundu ala mekikava. Wasoma kilungu cha 10 ni usumbe waanika. Wasoma usumbe wa Israeli waanika watuka Yuta na Israeli. Wasoma kilungu cha 11 yuni mundusu itina wakusumbe kwanika. Yuni watuka musumbe wa Yuta ni wenda kwilulumilia wize kwithia usumbe wake ni wethi wa we established. Asifiwe Yesu Kristo. Verse chapter 12 yu tunena yuluwa undu wethiwe itina wandu kwilulumilia itina wandu kwithwa me established pe undu wethiwe na undusu ni mwao. Undusu ni kana musumbe pamwena andu ma Israeli matia miao ya Ngai. Musumbe pamwena andu ma Israeli matia miao ya Ngai. Na indi maandiko mangi imetonia musumbe usuwita wa Sisaki kuma Misili ambata nikenda okite namo na nituona mondo amwe wekie ni wosye nduwasya imbiye kizito kingi cha Rehoboam kusubia Israeli kusubia Yuta akandoa aiyandoa isu eke yangao syakao eke amio yonde yakao ona eke amaleu mausubia ndumake indi Sisaki ni woka na ni wosa ndoa siba na akili obika Yuta Yerusaleme capital city ya Yuta ai mwadhani ni woka na amea kitumi cha musumbe okwambata kitumi chake ni kwethwa ni mumutite Yehova na nundu ni mwamutia Yehova nake ni weka hata ni wamutia moko ni machao masisaki mumbula menivya na Yehova la uoneka na ni menivitie otondo tuasoma asya ndima nangabyo ningu mabono chova nini endi upono choko windoni nundu ula Sisaki okanginya mumbani ya Yehova osa mothi alameba nebo imagine alikanginya numbani ya Yehova in his temple osa mothi mebo onathi numbani ya musumbe osa uthi ula wevo watu ikwesa kwetha enapata wa ku replace zindu isu with things of low quality yani ngao sia adhabu sioswa na yu akita kosa udhuku nikenda atwe ngao siake sia muthemu na ake kuma ipinda yungi na kiku chake atwika mundu wa wia ata umalukite ndaya tona kumaluka asimake matenake basi kalimake matenao na ake nundu nukwatiwe ni beba wa wia ni undula uone kuma moko ni Masisaki endi maandiko mangi imetuonia nonetheless Samaria dhayo wake ndene nganite kwa Yehova si Samaria dhayo wao wake ndene nganite kwa Yehova nakwa na mwana wake oso sumu kwimondo eli ando mangai mwenda tukulie tuswayo yuluamo maandiko mangi imeasia matie leto sia Yehova matie mia ya Yehova madhatia u Yehova. So that's very important. Yehova ni wao kwa sema mutia lakini ilikuwa ni sio imeo nyomekata matia na ningona kamukali lekeza wakevo kwa ndo meza la mondo ni meki vadhukani manalo lumilwa ni Yehova ndiwa eanakwe wani mume lakini ni womisi ya matatu asuwa onde makwea na yu ni waumila na habika bando ni wama na ni established na yu alambi ya kutia Yehova ena mubwana wako mudhuku mangai ena mubwana wako mudhaidhangai hindi meo ya ngaili weka hata ni watia na nondo meo ya ngaili nena yulua asiana situ yulua kaa mwana maitu ona yulua mutui waku ona yulua ndolao mimba kuthilulukite watia hii meo na yu Yehova ni udhaidha kanisani ona ni woka huko miandembo siako ona nipa tonekawe musana ona mthini wa development wevo lakini unaumaluka bana na withi kuyanza ila mio ya Yehova ni wekata ni watu langa no gondi wasika siana ndi wasiatiwa madhina na Yehova ni wa malulu melia na abika yuba la mundu bikaka za yuni naonga ma ayolwa ni la mio ya Yehova udhi wake utoa mvuko mangai
wina wake otowa muthukuma ngai akanena ngai nundu musu ngai no wandethisi na indiwa na ni wambonekanie lakini kila kithito cha kumuthukuma kitiba ona imia ndeka hata ndamiatia indi mukwati nono kola nono kengana nono lala indi azikundu na kundu nono nenga ne okusi wawe kiku angaiza yoni wao wake ni wamonie endiwa na yuni no mungamike ni watweka mundu established na ndo wengi no meka ohu twice la madhinani mengio na mitwano ni yaitu indi Mungu akiingilia kati amwe mundu muka etila na atweka single mother na Yoba ni wa mu establish nuka nena mokuma Yoba indi ni woza aume mango shindwa katika jina la Yesu Kristo. Na ukamona kanisani ona nimenda kudhengea mesa na muona kuuni mesi we maitha mama kanisani alama taesi we meke undo chao mekwenda nimonenga ni ukuzi wa utangi ando mangai lakini mumalukana kukunza tumwana na kukunza aume mango alama ina madhina mitwano ni Yoba amatungiania mundume na mundu muka na mundu manatweka established mandu manasi Yoba ungaima zolwano niwe onaitu mwama yenda hata iwe Yoba na mwama kulia madhambi ya kunenga na masabu mai ikaniza zini za ajamba tuenda dha ilobi Nairobi chapo itawata indi kaza zizi yako itu indi itawata Christ the King sitam na yuni wadha manani wambata chao kilasi unuza kuni za shamba na mapinda mai ndio na isi tamdamienda oneka muzini kwao kwake ni wao adhini si akandiwa na ni wao adhini si atui make na ni wao bena ni kwa maundu meke badhukani andu meka ila Yoba tukamona taaseo lakini ngoni na kuyanza ni aimuno ni adhuku ni manangete. I don't know what is your example lakini what this person went through at our Robwa many of us have also gone through it. Asifiwe Yesu. Na maana leo Mungu ataongea na sisi na ndi pazuka ndo wake ili sisaki indi sisaki no Naomi tevando manga hii tiba lao timuzumbe wa Misili nela Misili dina ala aoi ando manga hii nela Misili dina ala aoi ala mavinganize na mundu suwita wa Mose mena mabina mo mena mibwana no yoma dhaidha na timi bwana no ni maimo meka hata mo dhaidha ando manga hii. Now you see what has happened now. Then wakula kulecha Isaka mutikiri na kuweka kumudhuku mangai ni ainikwizo nuto nya mubwano wako mukia indi ngoni yaku ina ndeto mbai wina numangano wina mundu meki bazukani Yoba ayitikila na yazuka mundu wa wimo ni ote dayuni wako wakunyamasa kote ni wawia nondo izo kizende tofya umundu ndo manene na yulua au imaisha ni mo na yuni ngona kwa ndeto hii eva weni wabika bandu bo tame wanimui wewa kitio tia ngai eva ningelekanya hitu kata tumiatia eva weni wabikie bandu bo tame wanimui we kweli ni wamutie u na ni Yoba wakita ukwadhukia mui eke hata okay nina nikeke fani munono ndo na watinda wazi ya muishindwa nuwe wele kumwini visi ya Yoba yu nikenda nunge chao muoi nundu ni Yoba wa mwadhukia na yuko na mali kwa manga endo konya kibazo kanyo chako dhukuma muoi na chako mudhukuma we na yu nuwa mundi we dhukuma we sitwani za Yesu Kristo no mudhukuma ngai uwo ukwate mameo yake nesa uwo umwini bisi na umudhukume wena umudhele echao eweka kana nudhukuma ukombo ni wa muoi ulawi maisha ni mako nundu wa woki the wanu wetawi na awi kwako evanu wetanu chamiwe ni awi watendi obviously my friend wana maniko manga hii ni Yoba mwadhuki wayoni wako ni Yoba mwadhuki maisha ni mako usuni musumbe Isaki Oma Misili wimunula tu umepita angiwa yuni wa usiokea na sisi ondo weka alika mumbande langai osa moseo onde aswanya ondo wandoa matinda maiweta aoi ikanisa nekundu kuonde ondo mekwa nanga makanisa na udhiwa muo uya ikanisani udhiwa winivyo uya ikanisani
nandu mailungwa ni kwithiwa mitanangano mivuano kuvuthania na mundu angi mekibadhukanyo asula ndu machamiwe na yumu maithani woka na ni walika kanisa ni litu na ni watu betangia Mungu weva anumanga iko tengwi wa thina mwingi muno kotengwi wa thina kondo wako sisaki ni wathoke kanisa hata zaidi ya hayo kondo wako sisaki ni wathi ni walika musini waku na ndwe na Mungu again nondo ni wathukia maitha malike kwako ngwi wa wia na ngwi wa thina anumanga yuwe webawe rubango nusu wambe Mungu mudhangazi umundi sitwani za Yesu tose mumanisio aeli umanisio wambe maliko manga imeazia Yesu atabisi amaniwa make ola umbenda nuko atamea yako uzuwe kana ola musonge ukwazia hii nikimumbita amwia na mondo alangu mwia mwike mukika ezo wa woki Yesu ni mwia asifiwe Yesu Kristo ndeto yonde okutabite ika mwende mutui wako hata iwe yoba mwende mutui wao wakuna unduzu ndwele kula mwende mutui wako ondo wikitata wezendete ando manga iki kalioka mandiko manga imazia mudhambanye mao hata iwe yoba na mukiniva nisia unduzu nduka dhela mubango ni wanga inotweka ezwa wa woki nitumweta Yesu mwie hindi kubwana kokitana I think ni nondo ngaiwe mwene ni watutia mandiko mange imeasia Yohana kilungu cha 14 verse 23 Yesu asungia amea ethi wa mundu numbenda akakwata ndeto yakwa na asa wakwa akamwenda na ito tukoka vala ui tutuwae nao kwake. Praise the Lord. Ni mukulia balanga iwe mwe uo ikweni ni mukulia balanga iwe onabe uthi wa muti wa kiunga ni mukulia balanga iwe wena ni webo ndwebenwa nundu ngaiyeba nundu sindu syako tisyaku ingini sindu syao ni sindu syake na satani ndakiita sindu syangai ni kwethi wa ni ndeu. Praise the Lord. Hata iwe yoba niswanite muno yulua siamasia amaniwa ma Yesu Kristo makini lako nukinyako okeza kwethi hei ona chucho nikiubosia andumena manjini nikiubosia andumena ndaimoni ai chuchao cho mundu mutheu ona chucha kuniki kama mundu manene tuikwatwa ni wia mwinukie kwakwa na ni wosie 1 2 3 4 5 the wawi mutheu siathi athila sindu ndeu sia mwie hata iwe yoba na ina utoni wako mwaliola ona eku kwa ndumake uimo nikate atapinduliwa na hayo mambo yako hata iwe yoba. Hai by the way ondo eba mutheu uthukuma abakubi otondo namo nzama ya ndaimoni ithukuma no tobi na witu ni wo munene kulawo wake tisela mose wakila nezabina nala mamundo ma misili moke na nzoka sio oka na nzoka yake nala mela nzoka sio sio ko otondo matiasi ndikuito eba uno tondekana toka nama eba kweni ngaiye bono tona mai no wona ito Moses ndizo na mathi nasio imana masia na ona masio munenange muno ni ngona ai witoto monae munini muno tumonae munini muno. I think ando wengi ni compromise muno nina mweso wa katika jina la Yesu Kristo tumusioke hiyo. Ambia mwenzako tumrudie Bwana, mwambie mrudie Bwana. Ndiko manga imeasia olao tambenda ndakwata ndeto yakwa na ndeto ila mukuiwa ti yakwa endi nilasa olao ekiata wandumi kweka eka ututwezonea olaza no mwendete ngai eyete mondo alao thini ngai utotabite twike jao tuika. Ndiko manga imeasia ndeto mbai etikaume makanyani mao menu ateo ilasi amumo sino toni wa kwa kando. Mangai, listen to what you have been saying with your mouth. Listen to what you have been saying with your mouth. Let us say kweli sina Mungu. Ibuku ni Bwana chapter 3 Maandiko manga verse 19.
yasia ala nimenda ninguna nangakani edukisi yasia o asu ala nimenda nene makana sia na kumakuna kondo au ethe wa na odhanga u na yali olango you ever we wa chami weni limo nando weni we expose wimoni na ngulusi yako eli wawe mutameni mui nine tumisho mbesi ya kwasia nenondo nuwe wa mubingu yenzi ya ila wa mutie Yehova ando manga ini mutaveu hata we Yehova eli wawe mudhembe wimoni nenda kwasia wazembe we wimoni wena zindu siyaku nundu wa ipitazila wa mutie Yehova naona yuni mwikita hata ni mumutiita nundu weza mandiko manga ini mawaka na ubithi twendini wa Yesu Kristo ola wendeni wangai ndito sia okosu si umawa isi mandiko manga imeasia nienda mwezi we mwisiana mondoni mana amwe yaima mondoni makive nani ngona ethically me aimu no ona kuya ndo manthi yulwa mondo ma wimo wilwa mondo ma woi na mondo wangi na unda ile kwezi wa utili hata utili eba wimutame ndu Yehova ni wakutii na yuwe ukanioni wake na dhina nabata wakutii kutinda kuasia shindwe Yehova watolawi munene ni kwamba kumwini bise Yehova na komanda kwanda kwake na umumandite please be confident Yehova nituna kusovia sindozi yake hata we Yehova ndito mulilikene undu kwekikie kuya kunduketa wa Babiloni mundu usu osie ila miyo yangai na enda kuya pati nayo na ku Babiloni yani Babiloni Yehova eyukitia Yehova notowete kuyukitia Moses ndukuma kwa ndu Israeli na matu wako ya Babiloni na madenda kuitumia na kuinene biata ingai Yehova nena ziloko na wose ndu sia kushathi kwa muisika hata kwa stress dawe mundu mulunga hata iwe Yehova mwikio wenu nenu wewa ninda tuwete na kututethia tatuyetikili ambia mwenzako weka ulechesa kwa mutabia wanadha ile tina wakundu mweka ulechesa ende ni mukwewa eka ulecha chao ethano mwendanga mwende na kumini kwa ndeto na kwa meko asifiwe Yesu Kristo na sisia uweka ethanda kusovea na awi makoka kwa kunokosi wakana Yehova no makanisie nondo wako sina bata wako imandhi asiama ikoka nungu ngei eba mwenao hata we Yehova tuamini pamoja uinuliwe na utukuzwe Bwana wa mabwana kwa yale yote mema umetufunza siku hii ya leo maana yametoka kwako straight ya kubariki watu wako na ni katika jina la Yesu na kulilia mfalme siku hii ya leo watu waone ule ukweli na waufuate ewe Bwana wa mabwana naomba hivi tufikie kunyenyekea Bwana unapofungua mlango maana tumekuasi na kutuletea kichapo Bwana tukumbuke kukutafuta na Mungu kugeuza mioyo yetu kukurudia wewe imetupasa kutubu na kufanya toba si watu wako Mungu naomba tuache kujifanya Ukristo lakini mioyoni hatuko hivyo na kulilia Bwana tuwe wa Kristo ukweli kwa matendo na kwa kunena ili Bwana utuondolee hawa ambao wametutembelea kulingana na sisi kukuasi mfalme tusamehe umetuonya leo na tukupendeze kuendelea mbele na kwa hayo tuomba tukiamini katika jina la Yesu amina Mungu awabariki asifiwe Yesu